Bok ljudi, ja sam Denis, dobrodošli u novi video. Wow, već dugo nisam imao ovako dinamičan uvod i full sam uzbuđen, ali ne samo zbog toga, već zato što danas radim nešto što nisam jako dugo, a to je otvaranje i reagiranje na vaše snapove. Ok, odmah na početku da kažem, ovaj video će vrlo vjerojatno biti prepolovljen na dva dijela, zato što, wow, nisam očekivao ovakav broj snapova, zbilja ih jako puno, tako da krenimo odmah. I zdravo Denis, ja sam Mija i jako cijenim tvoj rad i obožavam te gledati na YouTube i pusa. Pusa i tebi. Wow, nismo ni krenuli, a već jezivi filteri. Ovo će biti zanimljivo. Reakcija da je Denis ubijen. Naravno, chill, who cares? Dalje, hej Denis, super ser, imaš videe jako zanimljive jer ih dosta izrezuješ, samo tako nastavi i nadam se da će biti još koji Q&A. Hoće, bit će još Q&A videa, ako to želite naravno lajkajte video i dajte mi to do znanja dolje u komentarima. Da vidimo što je Valentina poslala. Ajme kako slatko, fotka s meetupa, Valentina i ja. Ajla šalje, hej Denise, jako sam bolesna, inače bih poslala video, imaš veliki pozdrav iz BiH. Želim ti da što prije ozdraviš i velika pusa za tebe. Josip Birgić, što misliš o Samsung Galaxy S7? Ne mislim. Amina Poljaković, wow, na onoj fotki sam koza, tu sam srna, kameleon. Ćao Denis, imam pitanje za tebe, kako ti je bilo na maloj maturi, znači najbolji si YouTuber. Ok, čao Kača, da ti budem iskren, to je bilo prije nekih 80 godina, tako da ne sjećam se, ali puno ti hvala na komplimentu, puno mi znači. Idemo dalje. X Neva X. To Fif, ti i sisice ste pozvani. Kako se samo usuđuješ napisat sisice malim slovima i hraniti ih nezdravo? Tika D. Bog Denis, najbolji si, gledamo te od početka i nadrži si nam YouTuber i podržavamo te u svemu, samo tako nastavi. Ajme, ovo je tako slatko i ja ću se tako rasplakat, neću, ali hvala vam. Turk Veronika. Bog Denis, imaš sve dobre videe, gledamo te od početka, najdraži si nam hrvatski YouTuber, zato jer si onako predobar i volimo. Veliki pozdrav iz Zaprešića. I da, veliki pozdrav za sisice. Da. I napravi još jedan meetup u Zagrebu jer prošli put nismo mogli doći jer smo išli s mora. Ok Veronika, jedino što sam izvukao iz ovog videa je da ti i mlada dama koja je s tobom u videu morate posložiti prioritete u životu i znati izabrati između mene i mora. Uglavnom, i ja se nadam da ćemo se upoznat, bit će još puno prilika, bit će puno meetupova i bit ćete obavješteni o svemu na vrijeme. Idući snap poslala je Ana Marija. Znači, Scary Bedtime Stories rule onak, koliko god ja ne volim porodice, ali ovo je najbolje, snimi još. Hoću. Ti snimaj Challengers i onak hilarious i tako da ono, umiram od smijeha. Veliki pozdrav, pusa, bok! Ok, odluči se, Scary Bedtime Stories ili Challenge. Uglavnom šalim se, velika pusa i tebi, Ana Marija. Što se tiče Scary Bedtime Stories videa, izlazi krajem ovog mjeseca i to je zadnji za ovu godinu. I jedva čekam da to vidite, pripremam nešto uber cool i nešto totalno drugačije. Ćao, ja sam Lidija i pratim te od početka i mnogo mi žao što se desilo i mnogo te volim i želim ti puno pusa iz moje ruke. Ima još? I ja učim geografiju, ali mi je došlo obavještenje za tvoj novi video koji obožavam i mnogo mi je žao što ti se desilo, ali sam morala napraviti pauzu od geografije i pogledati video. O tome ne pričamo. Ako hoćeš da prati me na Instagram hgxcm. Hvala ti Lidija, hvala ti što sam ti ispred geografije. Eto, neki prije tebe bi mogli nešto naučiti o prioritetima. Jel čuješ Veronika? I baš zato što ćeš vrlo vjerojatno zbog mene ići na popravni iz geografije, da idem te zapratiti na Instagramu. Idući snap je od Karla30037. Denise, predobar si, presmiješan i zabavan, uvijek me nasmiješ, jedino me malo zastrašiš sa Scary Bedtime Stories. Evo, odličan si, bila bih presretna da ovo staviš u video. Ako hoćeš, molim te, pozdrav, nice. Neki strip smo dobili, da vidimo. Tražim dečka. O, evo prilike. Bog Bibi, ja sam Denis. Može malo bolje? Bog Bibi, ja sam Denis Domjan. Ha, prevarila sam te. Idemo dalje. Vidaković Marija. Iskreno, nije nešto da te pretjerano volim,
ali jedina stvar oko koje se definitivno slažem s tobom je da mrzim svoj život. Okej, ovo je bilo tako romantično. Pixi! Kada planiraš bedtime story 6? Kada ćeš opet snimiti video s Andreom? Hoćeš li snimiti video sa Nikom? Koliko imaš godina? To je to. Zvučalo je nedorečeno. Jel on dobro? Okej, ako me gledaš, ne znam otkud. Idemo redom za Scary Bedtime Stories, rekao sam malo prije, izlazi krajem ovog mjeseca i to je zadnja epizoda za ovu godinu. Snimat ću još s Andreom, snimat ću i sa Nikom i... Koje je još bilo pitanje? Aha, imam 26 godina. Idući snap je poslao Aleksa Bratić. Ćao Denis, znači evo samo da ti kažem da si najbolji youtuber na svijetu i da te obožavam i da zadnji klip koji si izbacio znači ono pre spavanja mišljenja, znači toliko sam se ubio od smeha da to nije normalno. I pošto si postavio status da ti šaljemo snapove, pošto ćeš snimiti video, evo i ja sad, pošto su igram FIFA. I eto sam da ti kažem, ono, najjači si, sam tako nastavi. I da, vidimo se. Bok. Bok. Idući snap Mateo Kovačević. Što je to? Tko je to? Ko je to na mobitelu? Jesu to Anđela i Nađa? Zašto to nisam ja? Jesam ja Anđela i Nađa? Previše pitanja, idemo dalje. Wolf Insane. Prvo mi sad palo na pamet, svakom frizurom malo ličiš na člana Beatlesa, ali bez uvrede, Beatlesi su zakon. Ja ti nešto kažem. Zamisli me s naočalama i evo na koga ličim. Ironično. Maja Mirić. Bok Denis, jako si super youtuber i stvarno onak super si i nadam se da ćeš imati više meetupova. Nadam se da budeš jednom došao u Međimurje na meetup s Andrejom Fabrić, nadam se. Fabric. I super, i dalje zabavan, tak najbolji svoj i dalje snimaj super tak videe. Obožavam te, pusa. Ajme Maja, hvala ti, pusa i tebi, da, bit će još meetupova i kao što rekao, bit ćete svi obavješteni na vrijeme. Idući snap, Mija Leskovar. Čokolino! Hvala ti na ovome, trebalo mi ovo. Idemo dalje, Lea! Oprosti, ne mogu, još se oporavljam od kako sam prvi put to vidio. Idemo dalje, Aida! Matematika je u tijeku. U školi si i šalješ mi snap. Ja sam toliko ponosan. Tvoji roditelji ne, ali ja tako jesam. Hvala ti. Joja pita, Denise, kako su tvoje sisice? Zbilja te zanima. Žedne su. Ok ljudi, tu ćemo stati za danas. Wow, ovo je bilo to za prvi dio, kao što rekoh ima jako puno snapova, tako da drugi dio očekujte već sad u srijedu. Ja se idem presvuć. Ako vam se ovaj video sviđa, svakako nabacite like i pretplatite se na kanal kako biste bili obavješteni o svim videima koje objavim. I to je to, mi se vidimo u srijedu. Bok!